Nagosogerio mwanchu murigire bigataseni kiandize TV waire bya ande onsi asogene tukabuku bwati merubiri yaitukuru gakete nago ikira chinga kibuna echini nago semenya kwanyale kobogo kwego kinabo kwemanya nago semya amange koru bwagakete yaragire ensa AMO ya bono botukonanda sentunda endeli tukulia Jumapili chitariki isano ne mocho mutinyo gatano na gatatu mwaka w'ikiri 2023 tokomena na sembeo nyale kobingo komanya na mange anyale kobaga gwateka koru bwagakete nabo igayagendrete imena isko yorogongo ruwa gusime county ya Nyamira omuraibo mumubwazimio Raila Odinga nigakora etaro ya bene guchia se county ya Nyamira eliokomerana amona barai aboigo asanyara kobaga gukwanera amange nyira boigo muraibwense Dr. William Ruto nigagendrete etaro ya elitko liria kabere rero ime ya anenense melia central asanyara kobaga gukwanera amange sechinsemo echengati anda mange togendre tokabato kwariganiria emaragoba ya bone literana ngoro kwa Josephat Amisi ingochande sechinga kitali chintambe elindotnyala kobato komanyania nganyale kobaga gwateka Karibu sana ekanye unyarekoba gukwemanya amange emaragoba yabone nyorabo igo mwancho murigireria mayaya nabo kunyara kaboko yabwatia gwetera semitandao yite Facebook Ndize TV News Digital nabo igo gwetera sensemo area ya YouTube Ndize TV News nabo igo semaragoba yabono na manchuriria amange ao anyarekoba ga korekana nabo igo gukwanerwa se sector yechisemina kikogera emaragoba yabono togochukoba tuara omogeni oitotalionde yakoro kwanga Captain Omayo Francis oyole omo lecturer ime ye University ya Kisii na boigo omo kwanelio siasa kidogo iga ngoji ko batolto koligereria mange amonchureria ya ine na kiara nyara ko bagago kuna se sector yechisemi emaragoba ya bono nabo nyara ko bogosanga kuchaka usange kerengeri kiago amona into gwetera se enamba yesimi eyiregago se TV yago na boigo gwetera se mitandao ya itoto chaka kurwa se county ya Nyamira omorai bobo mubwazimio Raila Odinga litikolia lero nigakora etaro ya bene anene guchia se county ya Nyamira asanyara koba gago ikirana amona barai se omojega bwa masaba unyara koba korekana ime kanisa ya Katoliki ya Ekerubo ye oigotoka se parish iyo gago kwana kurwa sensemeyo nigo Raila agendere koba gago kwanera anene ogosukuma kwa serikali asatebekerenga kia ekeneno kwenekia ngani gagende tukoba kurwanira obwene bwa abakenya gati yabarai wali banyara koba gwikirana somego yo aneno mo senator bwa county ya Nyamira Kongo mogeni na boigo omo women rep we county ya Kisii Doris Donya Toto gati yabarai yabange aboigo banyara koba bakubwatu kachinkwa na chiaba sebarokana bakoye mochia serikali anene sabanya nyimbo banyara koba gutumia chinguru gwetani ekerengo sokorobekana okwanyara koba korekana se obwango igo sakio ituwa mangana kure county Nyamira job mangina nyara ko bago kirano muyego yo na gotoretero roboti rokobwatia Nigo liberera linene ria siasa liatara asetaro yomuraibu kiombe kia Azimio la Umoja Raila Odinga mie county Nyamira ase ara ogosiori kwa gwechia bisi chengo ko center na bwe gukora ogosangereria ase kanisa St Tiberias Ekerubo parish county ya Nyamira kwamba yeye kama rais wa taifa hawezi kuchezewa. Watu wa opposition tawakalia ngumu kabisa kama watumwa. Tamwambia Mheshimiwa Ruto pole. Kwa nini nampa pole? Kenya ni nchi demokrasia. Igachaba baikirana no mo senator we county Nyamira Okongo omogeni omo women rep we county ya Kisii Donya Toto omobunge okututu Masaba Clive Gisairo omobunge okututu Chache South Anthony Kibagendi omogachibwe kiama kia ODM Timothy Bosire omobunge omochore ODM Irene Mayaka aba MCA na baraibande
omuraibu kiumbe kia Azimio la Umoja Raila Odinga natugutirare eng'ana buna nigali getigosoa ase serikali gwetera ase chinkwana echi chia Azimio la Umoja ebwate na Kenya Kwanza asateba serikali etachieti kobategerera mbachikoirana ase okorobekana. Sisi tumesema tuko tayari kuongea. Muambiwa hapa sisi tumekuwa tunaongea juu ya mambo na serikali ambayo inaweka Wakenya wote pamoja. Sisi hatujasema hata siku moja tunataka kuwa ndani ya serikali ya Ruto. Nagikiria obokurume bogendrete imensi ya Kenya na gosaba serikali gukora emirimo ase nchera y'obwasioku. Ile mambo ya KEMSA ya kununua neti ya umbu. Tulisikia hiyo? Wale ambao walihusika kwanza walifuta ile permanent secretary, lakini wale ambao walihusika ni wao wanagachagwa. Omoroberi bokorosia ekiombe kyobochori nechimbebe IEBC ningana ya molekerwa. Kulikuwa na makomishona 7. 4 walisema baba amefanya nini? Ameshinda. 3 wakasema Mheshimiwa Ruto ameshinda. Hata 2007 tulipoita ile kamati ya Kregra, tulikuja tukaangalia hiyo maneno yote tukaongea kwa uwazi. Sasa ndio tunasema agenda ya pili tunataka tuzungumze maneno ya IEBC. Tujue mbele tukienda kufanya uchaguzi tena tujue mtu akishinda yeye ndiye anataka. Eng'ana yabekwa oboroso n'abarayi baikirana ensemeyo asebate bamberwete gochikurwanirira abakenya. Tuzungumze juu ya kupunguza gharama ya maisha. Wakati wa kampeni ilikuwa inasema umepandisha bei ya mafuta, ushuru. Haya, kampeni iliisha, umechukua usukani. Fighting the finance bill. Tulikaa bunge Kibageni mpaka saa ngapi? Saa 6 ama saa sample of this government. Inatuangaisha, sio university school fees iko juu, sio maziwa. Siku hizi nasikia wanaleta milk powder. Ginko ripoteri ya Ndizi TV korwa sense mwekirubo gotoka imiakituma 7 ekaunti Nyamira Joba Maangi. Bibona sana muliki oito na mayakurwe county ya Nyamira Job Mangi asaroboti oruo asenchira yobo ikira ntogosukato ike ime county ya Kisii ase omobishop we kanisa ya PEFA Daktari Joseph Kilioba aganirie serikali enyale kobage koira libagana kwenekia buna chinkwana chicho chikagere kwa bachigo korwa gati ya serikali no bomobwazi miyo chanyale kwa bachigo chakasobwango liogo tugutera ale amaberera asiasa yagenda tukoba korekana imeyense ya Kenya niga yakwana ayali tukulia lero imeyo mochi okisi manene anene asomoyiga abuo kuigura orosagerwe kanisa eyo irachikobwe kwene kiabuna ababwatania bange be kanisa ibanyale ko bagwikirana asengencho yogo saba nonye nabo nigo moliki oitwa mangana maya Mildred Mumanya nyara ko bagwikirana ase omuyego yo nagusanga amuna intwe orobotiro kubwatia. Kanisa ya PEFA Kisii sensemo ya daraja 2 nigo yaigurwa bene ase ugusabirwa ilioko genderera gusasimirwa ase omuyego yo oragwa no Bishop Dr. Joseph Kilioba korwa Nairobi ase aliganiwa no Bishop Simeon Mosoti oyore omoteneri bwe kanisa cha PEFA ase orosagia rwa West Nyanza gotuwa kirale aro gusaba ase ngenjo yamaga jali agendereire karurekana buya tunyale gocha tusabe kanisa yenyale gusabirwa na lituragendere buya guseigorwe officially mwene nento ekateti utote kwagati. Makanisa ya PEFA Kenya tuna makanisa zaidi ya 6,300 and it is scattered in 45 counties of Kenya. So kanisa ya PEFA is a national church. Ukwana ase omuyego yo nigo bagikeria okorobekana okukwabeire gokoba asa matukwa bwangoiga ase basaba obomo bwa Azimio gotiga okorobekana na igo nigo gokorenta ogwatanenekana. We are tired as a church ku sacrifice maisha ya watu kwa sababu ya siasa. We have lost
over 40-50 people in this nonsensical fiesta ya wanasiasa. We are saying we are tired. We don't want this to continue. This should stop yesterday. Sit down and agree. Gotogoteba abantu ba Kenya mbagenda sa maandamano. Abantu ba Kenya basoye mugondo obo mugoje Kenya oyo korokwa president ya Kenya na Raila bachamo ikiara abantu always n'abantu abamo nigobagania eserikali gucha gukora chingwana cha bene amonobo mobwa Azimio bunenchere ya moyo kolenta omorembe asensi ya Kenya hasibateba ekiona kyo barubu bagusaba barubu buna ekanisa intubune kanisa ya PEFA bitangani yuko kusaba obomo gatigati yo muraibuense Dr. William Ruto amo Prime Minister Raila Odinga. In the current situation as it stands, msimamo wetu wa kanisa ni kwamba kuwe na amicable negotiation ambao italeta afueni kwa nchi ya Kenya. Ase chinga kecho nigo bakera eserikali mbya mono ase okubeka amangani kanisa bosyo ase sector y'ichisemi na kolengana na barwo nigo erachigo konya gusiria ebikorwe binge gati yabo obutumiki bwa mariogo yogutindia. Jawapo ya mambo ambaye tumesikia ni nzuri sana ni introduction of chaplaincy in every school hapa Kenya. Hiyo tunaitilia kipaumbele kwa sababu tunaona hiyo itarudisha maadili katika nchi yetu. Wakati tulipuzu kuendeleza neno la Mungu katika shule, ndio tulifungua mlango wa shetani kuanza kushambulia nchi yetu. Na leo hivi tumekumbwa na changamoto ya dawa za kulevya na pombe. Lakini tunasema kukiwa na very serious chaplaincy ministry in every school in Kenya, hiyo itarestore maadili yetu na tutaanza kwenda vizuri kama taifa. Kuripotelea Egetaseni Kiandizi TV, Litaliane Mildred Momanye. Bemara sana umusaki ituwa mangana maya Mildred Momanyi asaroboti urwa senchira yoboikirano totigarite ime county ya Kisii omuchumbe we constituency ya Nyaribari chache zairi chanda nigagende tokoba koretaro ya bene ime constituency yona kwene keburu nyare kobaga gucha kemerobiri ao ya magendero litiko lya rero zairi chanda niganyara kobaga komerana amona bamenyi ba ekenyoro kianyaguta aseboigo banyara kobaga kwanera mange nabo gasanyara koba kwenekeria abamenyi ba constituency Nyaribari chache buno bisiaye nechikoba kweneke buna nyare koba guikirania chira aya nyare tokoba kuriera abamenyi besemeyo atie chira echo nigo zairi chanda nyare koba goteba iseye chiwiki ibere chire mutwe nigo bono obuoyo buri guri kabura nyare koba guikiraniwa ime constituency eyo na boiga nyare koba goteba nachikoba kwenekia uronyare koba gosira chisemi ne ebiegwa ebyo bire ase abamenyi ime yensemo eyo ya Nyaribari chacho mosaki oito bwa mangane balino sero na nyarakoba wikirana omujego yo na gutwariganira roboti irokobwatia magega yeserekari koraria kwena nobuoyo bwerigoririke bono nigo muchumbo Nyaribari chache county ya Kisii Zahiri Janda abeiriga kwenekeria bamenyi bebunke yo buna iseye chiwiki ibere obuoyo bwombo chake kwenanwa asibatachi wakanira nonyane ntururu Wokwana ensemo ya Nyaguta ni goboigo atebire na isanekane ncherachi basari chiaba chikoenanwa. Kumwambia huyo mama, mimi niliongea kitambo, bolea tumepewa. Hii wiki Nyasaye kipenda tutawatangazia, niko na Mugambi wako hapa, tutakushirikiana na yeye, tutahakikisha tumewatangazia vile mtapata hizo mbolea bila kulipa pesa yoyote. Hakuna mtu atalipa pesa. Tumeelewana? Milioni 46 pesa ambazo tulikuwa tumeweka kwa masuala ya basari. Tumepatiana kwa tertiary, tumepeana colleges na tumepeana kwa tertiary college na universities. Tulipeana shilingi 10,000 watoto walipata. Na watu wachache kidogo walipata karibu shilingi 7,000. Kisha
tukaweka shilingi milioni 12. Milioni 12 tuliweka kwa secondary. Hapo sasa ndio maneno ikaumana kidogo. Hapo kwa secondary tulipotangaza, wazazi walifanya application, wazazi 18,000. Nigo boigo abakagukwanira igo yogosira Chisemi asatebira obisi yaye kubwatirana n'ekigancha ya CDF nigo yabwatukire chimilioni chechibesa iri gosira obwagachi bwebirasi n'amagendero awase chiskuru hasibo igatebire na chigosira chigosori amone byegwa ao. Hapa nataka nieleze sasa mambo ya Kiogoro. Tumeweka hapa Nyagucha Primary hii shule. Nimepeana pesa ambayo nimeongea na mwalimu wako hapa. Nimemwambia pesa yao iko tayari. Shilingi akuje kwa ofisi, tuko na chairman wa CDF ndio huyo, tuko na secretary ndio huyo, tuko na constituency manager yako hapo ndio yule. Nimewaambia tumeweka pesa ambayo watapewa shilingi 1,333. Tunaelewana? Kwa masuala ya sports. Tuko na pesa za sports iko kwa CDF. Nimeamrisha watu wa CDF tutafanya hizi ni tournaments. Tutahakikisha kila kijiji tutaweka tournaments ili tuweze kuhakikisha vijana wetu waweze kucheza mpira, na pia tunataka kuanzisha mfumo wa mpira mahali tutakuwa tunachagua vijana wetu wanaenda kucheza mpira. For example, na sense moye chipara nigo omuchumbo yatebire asobwangoiga chipara chinyinge nchikobe kwerami asiboiga tebire na chikoikirania eira yogosira basae kogenda asense ya Katari eriyo kwerigeria bitoki. Wamefanya ukarabati barabara ingine ya Kiogoro mpaka Boronyi. Unajua kuna hii barabara ya lami ambayo wa China walikuwa wameanza kutengeneza. Wa Chinese walisimama wakasema hawajalipwa pesa. Mbele ya Nyasaye mimi nimekuwa nikisukuma hiyo barabara, nimeongea na waziri wa barabara, hata rais niliongea na yeye, na wa Chinese wameambiwa waongoje kama wiki 2-3 watapewa pesa karibu milioni 100 ya kurudi kwa warudishe machines, barabara hiyo iweze kutengenezwa, waweze kumaliza. Kumekuwa na delay, sasa tumepata nafasi hivi karibuni, Nyasaye kipenda, wiki 2 kutoka sasa ukuje mnishike mashati mniambie mheshimiwa, wewe hujatupeleka Qatar. Wale vijana na wasichana ambao wanataka kwenda Qatar, hakuna pesa utalipa, uende bora uwe tu na certificate yako ya form 4 na uwe na passport na Ngoripota ya Ndizi TV eriatriane Evelyn Osero. Biamono Evelyn Osero sorobotirwa senchire wikaranu kuruase constituency nyalibari chache yegotoka ime county ya Kisii. Togosuka mutwe omurai bwense Dr. William Ruto niganyara ko bagakora abarai bande asomoyega bwa masabo yonyara ko bakorekana asenyomba enene yoburai yegotoka ime county ya Nyeri enyombe yo ere ime ya Sagana okuona asomoyego yo nigo Ruto boiganyarire koba gakwenekeria abakenya bune serikali ya ene chikoba gekobeka omorembe na kwenekia buna kera omokenyo nyerere libagalia bene liendanyare ko kwegendereria asobugima bwabo bwa keralitu ko boigo Ruto niga mentire nga serikali yiboigo nechikoba gekwenekia buna obomo bwazimio tirubora butereria anene abakenya kugendera korobekana kulindo nyara ko bagusaba abakenya banyara ko bakwenekia buna basoire ase ebibago byabo bya keralitu ko linde banyara ko bakwirigeria engali yabo ya keralitu ko. Tumesema ya kwamba sisi wote tutaheshimu sheria, tutaheshimu katiba yetu, tutaheshimu demokrasia yetu. Ile kitu ambayo tumesema haitafanyika tena Kenya yetu ni mambo ya vita, kuharibu mali ya wananchi, kuharibu biashara ya wananchi, kuharibu mali ya umma, barabara. Uongozi haupatikani kwa fujo. Uongozi haupatikani kwa kumwaga damu. Uongozi hautapatikana kwa maandamano. Uongozi unapatikana kwa kutafuta ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni nafasi yetu kama kanisa kusimama na uongozi wa presidenti wetu, tuombe kama kanisa,
tuombee nchi yetu ndio Mungu atupatie amani. Many people want to tell us we are taking Kenya backwards. I want to tell them we are taking Kenya forwards by refusing violence, by refusing anarchy, destruction of property, whether private or public. That's how to move the country forward. Omwancho morigereria goikira gunoto ikira omwerio ba mangana maiya senchire goikira nu ensa eyemo ya bono botuko kurende toskare nganatika koba kingotebe kurwa muchakano ngaime studio omugeni oito Captain Omayo Francis oyoro lecture ime University ya Kisii onyara kobaga goikira na iritanya nyara koba tugusanga amange anene committee nero yanyara kobe gochakiwa osia nyara kobe gochakiwa amono muraibwense Dr. William Ruto linde nyara koba kurigereria anena monchorerio ayera chikoba korekana ase sector yechisemi oroboti ondu nyara koba ruko bwatu kwa se wiki nyara koba igweta nabo igoro kanya koba ruko beka bene amonchorerio era chikoba korekana gati yabo okugweria chi subject osemeremo iyego korwa ase chi level ntobwate area upper primary nabo igo lower primary na preschool nabo igo senior primary ngati ya monjere yanyara ko bage kubeka bene anyara ko baga weti wabono nabo konyora nga anene amonjere yenyare ko baga korekana se sector eyo yechisem toskare togendare ngwira nande se ekerogetari egetambire nyara ko batoko sanga amo nomugeni tonyare ko baga wika ime studio namba yesimi nare yerega wase studio nabo konyara ko bago gosanga liago gose anene karengere kiago abo gotobwate kuetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo kuetera YouTube Ndizi TV News kuri nande abada yechiga ki chitari chintambe.